Hey bafethu, khona abanye engizobafonela la laba abadayisa ngemoto abayizikemu nabo. Sikhwele kubona. Konje kuqaleni ngithenga ubani? Thenga uKhumalo. Thenga uKhumalo. You have reached. Shit. Ngabe sayibamba pho. Namba sebeyangifonela bathi bazobuyela kimi. Hello. Yebo, bhuti ninjani? Khona nkulu njani mkhulu? Inkosi. Namakhulu ikampani mkhulu abaphathi. Oh. Awukungichazeleke bhuti lapho ukuthi kuye kuhambe kanjani. Okay mkhulu. Kodwa imoto ethathe mkhulu lapho inkinga. Oh ngibone inakhuzane le iHilux le lapha kiloba lo 61000. 61,000. Ehhe. Yebo, ngibambe kancanto ekhaya khulu. Khoze onke mkhulu. Okay. Ubuye ukukhatha inkosi. Ngamucheka. Okay. Usho lemhlophe mkhulu. Lemhlophe mfowethu. Yebo mkhulu le asekhona mkhulu. Oh kuye kuhambe kanjani ke? Okay mkhulu ngingazi mkhulu oni cash mkhulu okanye ngifuna ngefinance lemoto ba. Hayi ngeke ngifuna ngocash mina. Okay. Okay. Thina private auction company mkhulu. Unama auction awu-2 mkhulu. Iseza mkhulu ya register ngo-5,360 ukuze uthole i-buyer's code ne-seat number ne-reference number ukuze ukhona ukhompyutha nabanye abathengi. And then i-second option mkhulu ukuyibambisa imoto. Ukuyibambisa imoto mkhulu kwenza ukuthi le moto beyikhiphe kuma-auction list nama-advertising platform beyifake ku-dispatch. So wena mkhulu ne-right yokuthi no ngani ufuna ukuzoregister ukuze ukhona ukhompyutha nabanye abathengi okanye ufuna ukuyibambisa imoto before iya ku-auction. Cause mkhulu abantu abakhompyutha ku-auction flow ngabantu abafona ama-public dealership. So bona bayathenga bethengise. So ngingazi ukuthi nawe uyathenga uthengise okanye uzithengela wena ba. Hayi ngithengela mina. Okay mkhulu uma uyithengela wena mkhulu which means mkhulu une-second option mkhulu ukuyibambisa imoto mkhulu. Uma uyibambisa imoto mkhulu izinto ezidingakala kuwe mkhulu ngamininingwane yakho ephelele namagama akho aphelele yisibongo i-ID number okanye i-passport number i-physical address ne-email address. Uma uthumela le mininingwane mkhulu mina ngiwadela lapha kwa-account department lapha abazikhathela khona le nto abayibiza ukuthi non-application performance invoice. Invoice mkhulu iba nemininingwane yekhampani ama-details wakho ngama-details wemoto makuyibambisa mkhulu imoto before iya ku-auction mkhulu bazokucharge mkhulu u-30%. Lowo 30% mkhulu bamanaza kuyona le mali and then ingxenye yakhona bakuyibhadala uma bezodiliva imoto okanye uma uzokoleka imoto mkhulu usuku-obtaine le nto ababiza ukuthi i-buyer's code because i-buyer's code mkhulu ibuya efonini yakho SMS la. Oh. Manje ke malini ke ku-30% malini le lapha kiloba 61000. Ngale single cap mkhulu. Angesi? Ngibuza ukukhuluma ngale single cap. Yebo Yebo yebamba ngo-61,000. Oh. Manje u30% wakhona? Yebo u30% wakhona mkhulu kuzoba u-18,300 18,000. 18,300 and then bazomayinaza kuyona mkhulu lo 1,000 kusho ukuthi ingxenye yakho uyavaleka futhi. Hayi basazofona ngeke. Ayiphoze lapho ayiphoze. Ungayina ngeke athi ngibuyele kuyena. Engaze baleke ngifuna ukuzomthuka mina ngiqede ngayo.
Yebo bhuti. Yebo mkhulu incwebe mkhulu ningazi ukuthi network mhlambe mkhulu akazi mkhulu. Okay mkhulu sisebenzisasho mkhulu lapha ukuthi i-deposit that mkhulu abakuthatha wena ukuze bekhona ukukhipha imoto yakho ma-auction list nama-advertisement zakho bazokuthatha i-18,300 u-30% lo mkhulu and then ingxenye yakhona eka-70% mkhulu kuzoba ngu-42,700 lo 42,700 mkhulu ubhadala mkhulu uma bezodilika imoto okanye uma uzofoleka imoto okhulu sokuthele lento abayibiza ukuthi i-buyers code. Oh yeah. Imoto mina lo 30% ngukhokha imoto ngingakayiboni. Uyazi mkhulu le moto kwenzakalani mkhulu imoto lezi mkhulu zikuma-bank premises kuma-bank warehouse mkhulu because le moto mkhulu ngama-bank repossessed vehicles mkhulu. Futhi bekuthi mkhulu imoto beyibize for kuma-bank warehouse mkhulu and then uyazi mkhulu ukuthi amabhange asebenza kanjani mkhulu amabhange mkhulu asebenze ukuthi sithi sibatshele ukuthi okay kube client efuna imoto esicela nikhiphe imoto ena mkhulu bona bafuna mkhulu into e-concrete mkhulu ukuthi labo bazobona ukuthi okay lana sesitholeni i-potential buyer i-potential client. Oh. Yebo mkhulu because immediate mkhulu like mawuthetha mkhulu ukuyiba imoto ngalo 30% mkhulu kune-SMS ezongena efonini yakho mkhulu le-SMS mkhulu sibiza ukuthi i-buyers code mkhulu le-SMS mkhulu ayigenerethwa noma ubani mkhulu igenerethwa yi-system mkhulu because once uthola mkhulu i-proof of payment thina siyifuwadela le bhange imoto leyo then once ibhange mkhulu i-cash payment yakho mkhulu yilapho ireleasa khona i-buyers code mkhulu nathi sesinani like sesine-power mkhulu yokhona uyanjani kuyafoleka amaphepha nemoto yonke into then sesiqala i-delivery process. Hayi ngikhuluma nobani? Ukhuluma no-David ba. Uthe fanele ngikhiphe lo 18.3 imoto ngingakayiboni just for ukuthi ngiyibambe. Yebo mkhulu kuyibamba mkhulu nje ungekho yephi mkhulu imoto mayisiya kuwe bakurifaya mkhulu i-18,100 mkhulu mara into engakutshela yona mkhulu thina sithengisa imoto ezingama-code 2 kuphela mkhulu athengise ama-code 3 meaning that imoto eziye zaba ku-accident lezi moto ezingahambi thina sidayisa mkhulu ama-code 2 vehicles mkhulu because impeleni mkhulu before sihana phambili mkhulu ningazi mkhulu ngabe ukhona mkhulu ukhulumisini mhlawumbe uzokhulumisana nabaphathi bami mkhulu. Hayi ngifuna ukukhuluma nawe isiZulu khona sizozwana kahle. Uthe ngikhuluma nobani? No-Kevin mkhulu. uDavid. Kevin. Ugavin. Ugavin. Yebo mkhulu. Ugavin. Yebo. Uyiscam wena ni-scam nazodakwa nina. Hayi usho lutho la sengakhipha u-18.3 imoto ongakayibona ungazobhosha wena sihlamba uyazi? Uyangizwa? Uyiscam wena. You bastard. Angizwa? Isihlama wena. Habe niqola abantu la masimbe nje. You bastard. Shit. Uyiscam wena. You bastard. Shit. Letha yena umphathi wakho lo. Bafethu. Yabe okay so isiphelile ke iphela la ningadlala amaqola bafethu. Ngicela niqhubeke ningifollowe ningilandele.